Everybody, to make some noise! Make some noise in here! Ibilian, iparragatzen bada Mendebaldeko ekian, besarkatuko gara Everybody! Zorionik ez omen da, zeruetan gordean Askatasunak bizitza, ematen du eta goazen airean zeru zabala zain iparekin mendebalde eta odeien gain. Gaur Espainiak inposatu egiten digu hispanitatearen eguna, azken baten horrekin gogoratu nahi dute Espainiar imperialismoa eta sarritan deitu diote baita ere arrasaren eguna eta Guardia Zibilaren eguna ere. Eta guk independentistok ere gaur ospatzen dugu, baina ez dugu hori ospatzen. Guk ospakizun desobidente bat egin nahi dugu gaur. Azken baten, ospatzen duguna da munduko herri guztien independentzia. Pues así todos tenemos de todo y todos tenemos lo justo y lo que nos pertenece, sin más. Y el pan nuestro de cada día es para todos por igual. Uno por cabeza, pero para todos. Une oso berezian bizi gera, gure Euskal Herriak nahi du Espainiarekiko eta Frantziarekiko menpekotasuna gainditu, eta ukazio egoeratik errespetu egoerara pasatu. Eta horretarako iruditzen zaigu bide bakarra dugula. Eta dela independentziaren bidea, alegia Euskal Estatu propioa sortzearen bidea. Hori da bide bakarra gure ustez, gure aberastasunak, gure ekonomia planifikatzeko, euskara berreskuratzeko, euskal kultura berreskuratzeko. Hori izan da bide bakarra eta horren alde apostu egiten dugu. En el derecho al divorcio, hoy ya hemos conseguido conseguir que el matrimonio no sea algo indisoluble, como decía la Santa Madre Iglesia. Las personas, al llegar a una madurez, eligen con quién vivir y con quién separarse. Y lo mismo ocurre con los pueblos. Los pueblos no son más que un reflejo ampliado de lo que son las personas, y los derechos de los pueblos son también los derechos individuales de la gente. Yo creo que con España es muy difícil ya el que nos vuelva a enamorar, que eso es otra cosa importante para mantener los matrimonios. No nos enamora y por lo tanto apelamos al derecho al divorcio. Estatu Espainiarren esanetan, aspalditik, Frankoren garaitik, urriaren 12 aukeratu zuten espainiartasuna, imperialismoa, genozidioa, gerra aldarrikatzeko. Eta gaur berriz, aspalditik, baina gaur berezikia, buelta eman diogu aldarrikapen horri. Eta guretzat egun hori da independentziaren aldeko egun bat. Eta izuzen ere, hemen elkartu ditugu Espainiar imperialismo berak bere gain hartu zituen zenbait herrikideen ordezkariak. Hispanitate eguna hori da, imperialismo basatiaren eguna. Beraiek uniformeak erabiltzen dituzte, beraiek gizarte uniformizatuta nahi dute, pistolak erabiltzen dituzte, hori zibila ejertzito bat da. Askatasuna zapaltzeko sortutako ejertzito bada, eta gurea berriz da, kolore askotako berdea, tono desberdinetako berdea, festa bat, alaitasunez, beste herri bat egin nahi dugulako. Herri hau desmilitarizatu nahi dugu ere bai, eta hor dago alde ikaragarria. Begi eta biotek ez daukatelain, askatasunez bizitzean lor dezakegu, aritzean zeru zabaletan aske sentitzean. Arrepentir porque pues se han liberado mucho los pueblos ya con esta independencia, pues y ya vivimos en otro medio ya.
Arrepentido no, porque gracias al trabajo tesonero de los indígenas pues, de nuestro país, pues se levantaron y conseguimos la independencia de Ecuador en especial y de muchos países, Perú, Colombia y muchos países sudamericanos en especial. Para la población indígena sí, eso fue cruel porque claro, fue una masacre, más que todo les usurparon los tesoros que eran los dueños auténticos, eran los indígenas. Bai, dudarik gabe, urrian 12an, askondako, errepresio eguna sentitzen dugunak, aldarrikatzen da baita herrien eskubideen egun bezala izan daitekela. Gaur hemen ikusten du nola Amerikan herri askok independentzia eguna hau izan zuten, eta uste dut hori izan daitekela guretzat ere erronka bat independentista garen heinean. Independentziaren kontrakoak agertzen dianeak dira baiadanik ja independentzia daukatenak. Eta guk ez dugu beste ezer eskatzen dugu beste batzu daukatena. Ez dugu gauza berezirik eskatuko, baina herria garen heinean eta horrela sentitzen garen heinean, euskalduna sentitzen garen heinean, ez espainiarrak, eros frantziarrak, bereia daukaten minimo horiek eskatzen ditugu eta hori independentzia da. Proclamamos por nuestra dignidad y por nuestro pueblo que no descansaremos hasta romper las cadenas que nos oprimen por voluntad de los poderes español y francés. ¡Viva Euskal Herria independiente! Ibilian, iparragatzen badan Mendebale dolekian, besankatuko Zorionik ez omen da, zeruetan gordean Askatasunez bizitza, ematen du Eta goazen airean zeru zabala zain Iparekin mendebalde eta oteien gain Zeru zabaletan sentitzea lor dezakegu Aritzean denon sentipenak egan Make some noise in Gora Euskal Herria independientea!